3. Možete služiti, ali vidite da nije puno kada možete ovdje vidite tamo. Ovdje obično dosta prvo odvedemo čisto da dobiju neki pregled piramide da vidite kako izgleda. Moje ime je Dinat, još jednom da se predstavim, dobrodošli na Visoko, pa danas ću vas provesti kroz dnevnu turu. Projekat Bosanske piramide Sunca započeo je 2005. godine, kad je dr. Semir Osmanagić došao u posjetu Visokom i prošao ovdje ovim autoputem kojih trenutno vidimo i vidio uzvišenja koje je iza nas, koje podsjeća, u tom momentu podsjećalo na piramidu, bilo je previše perfektno da bi bilo samo brdo pa je bilo tako nejasno, malo perfektno poredani i jedan do drugog i 4 sloja, otprilike jedan na drugi, tako da je to dovoljan dokaz da i nije napravila sama priroda, odnosno da su morali nastati od strane nekoga. Osim toga, utvrđeno je da je ovo najkvalitetnija vrsta betona koju mi danas ne koristimo u modernoj izgradnji. Znači, čvrstoćena pritisak betona na piramidi Sunca dostiže 155 megapaskala, a mi danas koristimo otprilike maksimalno neki 115 megapaskala, tako da i apsorpcija vode je puno niža, 1%, a kod današnjih najboljih betona otprilike 3%, tako da nije mogla propuštati ni vodu. U prirodi su ta polja horizontalna, znači gradova, planina, rijeka, mora, međutim iznad Bosanske piramida Sunca i egipatskih piramida ta polja su vertikalna. Vidite da se okrenute gore. Što dokazuje znači da je riječ o aktivnim energetskim mašinama, nešto se proizvodi. Grobnica u prevodu vratnica, eto vrata. Vrata, pa eto potom nekom je dobila taj naziv, pa zato je neka pretpostavka da ovdje bio neki ulaz ili vrata i ulaz u Bosansku dolinu piramida. Znači tumulus je vještačko uzvišenje, 32 metra visine, ukupna visina mu je znači 62 metra od samog puta. Gore do vrha, tako da možete to zapravo neki katastarski izvod. Evo ga, znači vještačko uzvišenje, otprilike znači 3 km se nalazimo od Visokog od grada. Znači ovdje su pronađeni vještački blokovi koji se pravljaju od pješčara i kao vezivno sredstvo je korištena glina, što je isti slučaj na primjer na piramidi Mjeselice na koju ćemo otići sad kad završimo stavimo ovdje. Oni su nekim koncentričnim krugovima slagani. Elektromagnetno polje koje je prisutno u tunelima u iznosu 28 kHz, isto se nalazi i na vrhu piramide Sunca i na vrhu piramide Mjeseca i evo na tumulusu koju ćemo danas posjetiti. Ovdje se može vidjeti to mjerenje koje je izvršeno osciloskopom. Dobro, znači ovdje se vide blokovi pješčara koji su pronađeni, pa onda sloj betona pa sloj glini, ali ovo nam nije najbolji prikaz ovdje. Malo je ravljeno, proći ćemo ovamo samo neki 20 metara s druge strane, pa da malo bolje vidite. Ovdje malo nije prikazano i dosta blokova koji su popadali ovdje, pa su ovi dijelovi svi iskorišteni da bi se napravila ova staza. Pa samo provat ćemo ovamo da vidite malo bolje, pa ćemo reći o blokovima kako. Oni su otprilike malo virili, pod navodnike, recimo na ovom dijelu ovdje, tako da su mještani iz nekog razloga htjeli malo da pokrenu tu neku priču, da vidi šta se dešava, jer otkuda odjednom blokovi neki da se pojavljuju tu. A kako su oni donešeni tu blokovi? To su, znači, sve su nam, za prenošenje i donošenje blokova sve je pitanje od $1.000.000. Kako je neko velike tone mogao da prenese u tim periodima kad se uči da smo bili primitivni i da apsolutno ništa nismo. Ispada sad da smo primitivniji sad nego... Vidite da su vrhovi, da je površina hrapava, neravna. Tako da kad slaga jedan na drugi, to je zbog ovih tektonskih pomjeranja da ne bi mogao, da ako bude zemljotres nešto da ne ode, jest. I ovdje se vidi taj prilaz, znači imate pješčar, pa imate glinu, pa imate beton. Pješčar, glina, beton i to su ti slojevi koji su pravljeni
kad koji je tumulus nagrađen. Čak i na kosinama i na mjestima, znači to je sve radi formiranja, evo ovdje isto. Ali, Nije mogla biti tektonska ploča koja je pukla tek tako ravno, da. nego je tačno. Tačno po... Ako je ovdje zavijeno je i ovdje, Da, jel? da. A razmak je između. Da, Kao i ovdje, kao i ovamo. I vidite da je ovdje i na uvo. Jo, da, Da. u krivinu. Upravo radi ti, znači ako su htjeli nešto da zakose, vidjet ćete na piramidi mjeseca, tako isto kad ide u taj ugao. Da bi tu bila vertikalna energija, kako sam je to pojasnio prošli put, pa evo nazvana me teleportacijska komara, međutim evo ovdje ovo što vidite i ovdje su izvršena ta bušenja koja su rađena. Znači sam je kad je otkrio tumulus, htio je da izvrši sondažno bušenje, da vidi da li postoji neka prostorija dolje ispod. Tako da su krenuli bušiti tom sondom, išla dolje na svemirov plan je bio 70 metara da sonda prođe dolje. Znači krenuli su bušiti. Prvih 10 metara je samo izbacivalo glinu, 20 metara je bila isključivo glina, 30 metara glina, 40 glina i onda su htjeli da obustave još naučnika koji su bili u tom periodu s njim, bilo je kao dobro, samo se glina izbacuje, hajmo prestat, nema ništa. Kad su došli do 52. metra onda su udarili u nešto, kad su vidjeli da nije dalje glina, međutim šta se desilo, došli do 2 metra betona, 2 metra je bilo beton da su izvlačili. Nakon toga, to je bilo od 52. do 54. metra. Od 54. do 57. metra je bilo prazno, što znači da postoji prostorija, nije ništa izvlačeno tu. I onda od 57. do 59. ili 60. metra je bila beton ponovo. Što znači da je došlo se do plafona, koji je 2 metra debljine, prazne prostorije od 3 metra i ponovo betona kao poda. 2 metra ili 3 metra otprilike u toj nekoj dubini. I onda ponovo dolje ispod je bila glina. Tako da je u pitanju prostorija koja postoji. Choose honey, so I'm just asking if there's any. No, You have a that. transport. Do you know if it's open up there if you go with the car On up the, there? on the top? Yes? You don't know. I mean, probably there's someone on the top, but Yes, probably. who knows? But at the moment it's too hot. I don't know if it's anyone's going at the moment. I'm not sure. I haven't been on the top for so long. Sama građa piramide, sad ćete vidjeti blokove ovdje. Drugačiji su nego blokovi na filmu, koji ćemo sad otići. Piramida mjeseca kad su tek otkriveni ovi blokovi. U samom početku sam je rečeno da je to neka tektonska ploča bila koja se pomjerila, pukla i onda je nastalo ovo na čemu stojimo. Međutim, tektonske ploče kad puknu, to je bio jedan rahtjep koji bi išao u jednom smjeru ili 2-3 rahtjepa. Međutim, ne bi bili rahtjepe ovakvi kako su trenutno ovdje. Vidite kako su uklapanja. Sve su pravilno građene, ali nijedna nije iste veličine, sve su različite veličina. Opet ponovo radi statike i radi tog pomjeranja da su što stabilnije ukoliko dođe do tektonskih pomjeranja ili ukoliko dođe do zemljotresa, tako da je stabilna i vidite da se ovi mali ovdje dijelovi isto uklapaju jedan u drugi, gdje se tačno može sad ovdje vidjeti. Ima baš neki koji su, sad je malo ovdje trava zarasla. Ono što Semir tvrdi ovdje je da taj nagib od 8 stepeni ide unutra kako bi skupljalo tu vodu, jer isto piramide sunca, mjeseca i tamo piramide zmaja se nalaze ogromni vodeni rezervoari ispod svake piramide. Tako da kad se spoji piramida sunca, mjeseca i zmaja, to je jednakostranični trougao, a u centru tog jednakostraničnog trouga
Semir smatra da postoji ogromna vodena akumulacija koja je sa super energetski jakom vodom. 5, 6, 7, 8, gdje sad 8 dođe od otprilike, evo tu može, jel, energija. Da, dobro, Još 7-8 metara. Pomakli se šabamo i opet isto ide usek, ovdje je malo veći nego što je dalje. Da bi skupljalo tu vodu, da bi se nakretala kao. Jel, 8 nagiba pa ravno, pa 8 nagiba pa ravno, mislim i previše. Previše bi bilo Nije slučajno, nerealno da bi nekom takvom razmaku to se sve znam priroda da bi to napravila. da. Sama priroda da nije čovjek učestvovao. Tako je. Ovaj dio koji je dobijen za dozvolu protkopu. Da, i da bi se prikazalo da tu Da. nije nastalo tek tako, nego da je ljudska ruka to uradila. Da, poseban sam rada. Čist lajko što sam sad. Tamo polako ima puno. Hoćete sjest malo? Nein, Zeitchen. Jetzt nicht. Tem, claro. Tamo su nam volonteri, pa možete i vi prići prvo da saslušate ovdje prezentaciju, ako biste htjeli čuti. Pa onda možete kasnije prošetati to tamo. Uzma kompas, penje se na vrh i kompas je zato vidi da su sve 4 strane, sjever, jug, istok i zapad, perfektno orijentisani i tu već bila jasna riječ o piramidi jer su uvijek tako i radi. Nakon samog posljednja hipoteze, 2006. godine nalazimo dakle 2 sekcije tunela i vršimo oslikavanje na samoj dosskoj piramidi Sunca. Dobro, kao što vidite, ovo je najveća lokacija koju smo čistili. Imamo preko 100 metara. I sad ponovo imamo dakle prvi pravljeni betonski blok, drugi, treći, četvrti. Policama možemo vidjeti da su bili perfektni, ali zbog samih prirodnih katastrofa, zemljotresi, erozija tla, klizište i pomiranje tektonskih ploča došlo je do kolapsa. Kad pogledate malo bolje, vidite dakle da imamo razliku između ove strukture i ove tamo gdje smo sad bili. Na primjer, tamo imamo dosta manje riječne kamene oblutke i dosta manje topne gline, a ovdje imamo dakle dosta veće riječne kamene oblutke i dosta više topne gline. Isto tako vidimo gdje su više dakle stavljali kamenja, stavljali su i dosta više topne gline. Pozvao smo 5 timova elektroinženjera i fizičara iz Hrvatske, Srbije, Finske, Italije i Njemačke, dakle da pokušaju da odrede neku vrstu elektromagnetnog polja, neke dakle vrste frekvencije i na samom vrhu, u krugu 4,5 metra, oni detektuju 2 frekvencije.
Prva je ultrazvučna frekvencija od 28 kHz, izmerna od samog dna do vrha piramide, što znači ide dakle kroz cijelu piramidu i onda ide sa vrha ka nebu. A druga jeste Schumannova rezonanca, 7,83 Hz i za nju se kaže to najbolja frekvencija za naš psihički, fizički i spiritualni razvoj čovjeka. Što je interesantno, da spominjemo na primjer ultrazvučnu frekvenciju. Dakle, vidimo da smo na vrhu ove piramide mjerili 28 kHz, onda na samom vrhu planije Rten 28 kHz, na vrhu same dakle Keopsove piramide 28 kHz. Što znači imamo još piramida koje imaju slične frekvencije. Then he comes back, he's like, okay, everybody on the bus, we're going. Yes. Then as we're driving about... You made a wonderful castle, Violet. It looks like a little pyramid itself. He's done all the translation for us. And then there's all this talk on the bus, like predominantly with Tibetans, what will happen with the forest, if they made get caught, by fire. they get deported, they get put in jail, Revealed, that's we all. will get a fine, we don't know. So now we're like starting to shit ourselves. And thinking, there's oh, multiple fuck. people that did it. What are we going to do? Yeah. I have so connection with Chinese. I don't know why. In the moment I have another work for you. No, That's a nice place for you to come. I was longer than you can join. I mean, you can be a volunteer for even 2 days if you're interested. But